Israel Adesanya. Tun haya UFC fighter zinga ro chuan a chanchin kan soi tu Nigeria piang New Zealand khole tuini na nai tu UFC middleweight sun ropui no che nei chomek Israel Adesanya the last style bender TME to shedlar UFC middleweight ro rel tu luka striking nei tha hi anom bi kherob lowe kum som thum pathum na mang chomek fit tuk le inches le jeta sang fighter tha munom le ropui Israel hi an unaw zinga a upa berni turin July ni somni pani sang khat chako samret ko khan Lagos Nigeria lo pianga Israel pian na Lagos chu mi hausa tam takom na ani rolin nasa takamere thela hausa inkar zau na mun ani telboka van nei thak takin Israel te ro mi om thei chung ko pa hai tak atangaran chor chuak nin apa aluwa femi adasinia chu accountant na tok thin ni in anu taiwo adesanya chu nar sai thung ani no pangte ani lai chuan Nigeria Christian school zirna bola tan chawa Christian school akal lai chuan no pangdang te ang bokin school ban nuwa taekwondo te chu zirvel thin ani amero chu no pang harle taekwondo mel thia thlim chawani boka an invela thilmu thei ang te chu a pet kwal reng tamaya ar kutru po ati thlia pha nge chung te wang chuan Israel anu taiwo adesanya chuan taekwondo chu a chok lei lok ti le nge nga ni kumso mi lek ani chuan ni tin ko sak phung le zorna lam thlanga ma son na tamjok bai sein Ghana laman pema Israel pa aluwa femi adesanya chu zirna ngai sang mi tak ni in Ghana a thlasom lek anom nu chuan New Zealand lama chhum ko chu a pem chok pui le ta ni zoi thang lian chawin Israel po chuan high school akal chhowe a ma se mingo jing midom om chun ni bik chu a shom zia le mitom takin anti du da thin thu te po soi hial malngoi ngoi en hriat chang anei ta fo renga a oma ta tu om chanei broken native ti po chu a chung pha reng ani mak ang rak tak chu Israel hi a high school khal chok lai pon sports lama ain mang chaw lo le thunga chu ai chun khovel pum huwa puwa animation series lar Naruto Avatar le dat no te chuan aril ru an luat ni em zoka a ming in vo the last style bender ti po chu a animation entry Avatar atanga ain phu ani nge a animation entry Naruto a character pani rock li le gara chu je phai chu a fight nei na tele pre fight conference a nei na sang ta tlengin a mang na sign a chelak tam viawa anun pui viaw ni ti po a mu thiam thai ome kan soilan to angin Israel nu le pa te chu zirna ngai sang mi an ni kan ti to kha Israel chun lam lampang te chu han tui ve viaw ma se bachelor degree tal nei turin an nor bet ve tatlat thunga amero chu kum sang ni pare ta loin her choka anun kong her danglam chodor tu tur thil pakta mu fu ta chu thil chu toni za chana zofa te pon kan shed lar em ong bak film khani in kum som pariat mi Israel adesanya chun ong bak film ayan chu kickboxing le muay thai lam mel shia tan tir tu ani phang nge fighter thren khat chu tluk le din fo ma har chat na men lo patlanga jin kong bumbo tak an thu tlang nuwa shiat lo ani chau thina fighter thren khat ero an kong dal tu amlo ang maya tlong taka kala mi shiat lo ani fo thin chu tianga fighter chu mi tlem te ni in tuna chanchin kan soi lai mek Israel adesanya po hi chung fighter thale danglam mitlem te jinga mi chuani ome kum sang ni pariat ania kum som pariat upa adesanya an kickboxing le muay thai a mel triat tana tanga karuk na chia fight nei chawin a fight nei a pianga chon a ma ding a piang chu a to dol ta zela direct broughton na hoya wanganowa training nain tum som thum pani zet amechara a zona he na chan 5 vek nuwa professional sin kong zo chaw turin ke apen chawa hun engemoti chung chu China po training nain fight po voi tam tak anaya Chinese khatula kickboxing ngai na tu te chuan an shelar viawa black dragon tin a minglam an phuang nge Chinese palar le kung fu legend Jackie Chan le Bruce Lee te chan chin chu angai sang zong tak niin an jazia po kong tam taka ala viaw reng ani kum sang ni so malo in her chuan Auckland in son chawla in kum som ni pakhat me Israel adesanya an a professional sin konga nu chia ro pui nei turin
ke apen chau back tran ta city kickboxing a Eugen Berman an hoya training na in heng hun laya partner te chu tunhnu UFC fighter Traber Paul Alexander Volkanovski te Dan Brooker te Kai Kara friends te hawani Khovela infiami tam takte hi han en ila sports discipline pakhat ayatama hian Khovel shet lo tur khapa han chin sia zui tham tur hian tamlo viawa amara chu UFC ni to hi chuan fighter ten hian fighting background sang nei thina UFC an khel ma point chung an game discipline tran thawa te chuan an lo tal ngap viau to thin rengani Israel adesanya ngai po chu UFC alu chau ma chuan kickboxer ropui takan train adesanya chu kickboxing a hun nung lam mang chau mek ani mek lai chuan kickboxing record thatak anek thin chu Brazilian insual thiam le ko Tluk na Alex Pereira ronlan atangin adang lam chau ta doya kumsang hi som paruka avai khatnan in mchonin yuna the mass decision mangin Alex Pereira chu chakzo ka ponania kum khat zen zon nuwa kickboxing a game nung khel turin aran ding chuak le ta ma se atom pui tur chu ama alo ne tholo Alex Pereira boxuni in he an remecha hian adesanya chu Pereira chu nan knock out tatlat maya oxygen pe nga hial khopin a om pha ani Alex Pereira ron ma chuan a kickboxing record tak ni in tum somsari pali zet ne na changin in ma decision mangin tum ni chu tlom nei ve thunga ma se a chaklo dan chu soizui lo tak ten hlama fighter ro thap Pereira leka ero voini intuma ne na achang zo lo ve thung din munder thong tak thile damkar siam tu le khoi tu Pereira leka phubalak le na hun anei chodo nem ti chu mitam tak nga lel ani chau mek line kickboxing atringin mixed martial arts a alu chauta ni kickboxing atringin mixed martial arts MMA alu chau nuin China Australia le New Zealand a te fight anei chunjam chawa ne tu tonglawin tum som pakhat ngot azonin ne na chang chau le ta UFC lu tura dana hoit adil na po chu pom di in a lo tling zui ta bok nen Israel adesanya po chu Khovel MMA khel tu mitam berten an khel chak na ber UFC a chun an lut chau ve ta ni kickboxing Khovel rei tak ro lorel to thina nia UFC a khel so tir point a kickboxing background nei chu a mang tangkai chau MMA a striking nei that chia mol mai chu mitam tak mitla to le mit fok na ani chau tan UFC a ga masaber chu kum som ni pariat me ni in kum sang ni som pariat February thla Australian fighter Rob Wilkinson nen khelin around ni na technical knockout mangin ne na chang chau ngala daily sports in atalan dan chuan Israelan UFC a ga masaber hian dollar noi khat singa sangtum India poisa cheng veibel chikhat le noi ni borvel la lut anga ngai ani UFC a khel chautir kum sang hi sompore chuan fight voili zet anaya a striking that na chuan na sa takina fight ati mu nom pha a ma dinga piang chu an bet drop zop zel ati thei ome Martin Vettori Brett Tavares Derek Brunson de chu UFC atel chau kum khatna a ne file ta vek ani kum sang hi som ko alo in her chuaka UFC hu hang nei lian ber pon le thin kum sari chung te me middleweight title call thei tu Brazilian insual thiam le atet te atanga lo ngai san thin Anderson Silva ne na in mason turati anita atum puitur Brazilian insual thiam turu Anderson Silva hu hang na thin ji han soiton ila soitura tam ngai yang social media pakat Twitter hi milarten antup huan chu venana an man dau ber ani ti kan shome Israel adesanya tumpuitur Anderson Silva chuan boxing Khovela milar berpol Mayweather ipon kumsang hi som pasai khachuan follower alonga zau thina UFC la boxing khel to jinga follower nga ber aloni to thin chu tianga nga fighter thale hu hang nei na chu ama chon don ani chuta Melbourne khopuya road lover arena UFC 234 a in machon ta en2 mi pui tam takta mo chak chu a thleng ta nge mele rengiyel anin khela a mera chu rang na zo me chuan kumlam no pangjok le apar phongron chu chho mek tu Israel adesanya bok chu chak zo ka pon ani le ta
Kelvin Gastelum wrestling background nei trale fight tak chu UFC 236 a machon lai in UFC ngai ne to mi pui ta chin che tlak fight mu nam tak mi en tira an zone in tum ni ngot fighter of the year atan thana ning nge UFC middleweight champion Robert Whittaker ai liam lai lo ni boka wangin avai khat nan middleweight kong thlen chu Israel adesanya ko ta om ta kum sang hi som ko October ni ruk ania Australian wrestler trale champion lai Robert Whittaker nen UFC 243 an khotol Australia an machon le donani UFC ngani tu mitam tak chuan chu in khel tur chu ngak lel takin an chang thupa fight chu tran anita reipo an lain khel main second round out chuan a chanchin kan soi mek Israel adesanya kongzo dangzo anomlo Whittaker chu knockout in an hea ne lo nei loin UFC middleweight kong trainer hreng ta ni kum sang hi som ni aloin her choka UFC a middleweight kong train kol mek ron chu sak tum tu an tam chho hle ma se a kong zo tang zo reng an omlo romoro le ama ang thoa UFC a chak lo nei lo fighter than mai Paulo Costa chu a le ta kum sang hi som ni pakhat ania a chanchin kan soi lai mek Israel await up chawin weight category pania ro rel tumani light heavyweight yan Blachowicz nen UFC 259 anin machona ndu samin await rit tok lo harang na zawa UFC akhel atanga awai khat chaklo na turin adesanya chu chaklo zo ka ponanita John sarau re na thin light heavyweight an na chanlo nuwa arau re na ram middleweight a chu thlalein fight weight tumot machon lein a chak file ta vek ani kum sang ni som ni pani November thla ania UFC alu sulma a tum ni zet alo ne to lo an in fight dun nung ber tum pa oxygen pe nga hial ka pa khoi tu Brazilian insult thiam le ro thap kut thla na mai Alex Pereira nen an beitura ti an ni le ta chu mo chumitam tak mu chak ni in UFC middleweight a sakai bak nei ang maya lal le na lo leng to middleweight an tu la tong lo adesanya chuan phubon lak na hun tha anei don em ti chu mitam tak zona ni kum sang ni som ni pani November ni som paku ni ania UFC ngai ni tu mitam tak mit fu na chu in ang thopin UFC 281 anin noi tanta Reingel anin khela khavel fighter ropui ber pola mitam takin an ngai ni chawmek Israel Brazilian parau thable kutlak na Pereira kutumadang zo tangang lo referee khela ti to pangaya UFC middleweight an helo la tong lo Israel avai khat nan UFC middleweight an helo anei ta chu Alex Pereira thoni in UFC akhel ma kickboxing atum ni zet alo ne to lo chu ani kum sang ni som ni pathum April thania UFC ngai na to mitam tak ti ngai nom zol turin UFC an voi ni in machun na turin Dallas style bender le thaliliam ta an ne lo Alex Pereira te chu in tumnon tirati an ni le ta khovel shet lo ka pamilar tam tak Miami UFC 287 a fight munam tak mu ngai tum chuan fight nei na mun to lam chu an pan hlama chu milar jinga chuan US President Donald Trump a boxing legend Mike Tyson le romoi khovela milar kit doctor po antel heng he fight chu tron anita round khat na chu zo ta phot round ni na te lamania an in hek chawle tamol malbok ma se thila danglam tatlat kum som thum pathum mi Israel adesanya chuan tum thum zet alo he tolo Brazilian parau thop Pereira tudol turin minute li ba kamolo technical knockout mangin chiang takin middleweight lalpa Israel adesanya chu chakzo ka poni in he in khera lo chwa chu $1 million khat ni in India paisa cheng noi zariat somni provel ani hem mai hun rei tak training thatak zoma ne tuma alo bai to thin laka ne na changta chu mitam takin an long pui viawani post fight interview a chon Pereira laka tum thum zat lo tu to thole ta adesanya chon aril rupau ka wanga chakma changani thua soya mitam takin ne thei lo tura an ngai laka ne na changani satlia lo chiang takin a nek lowa alo ne lo to laka comeback na ro puile tu sa mani
a chanchin kan soi mek UFC middleweight aro real mek tu the last style bender Israel adesanya hi a chanchin ka soi lai hian kumsom thum pathum mi chau alania UFC huanga chon kum upa alani lo tun haya ama ron hele theitu turan na mem ti chu comment section lama video lo thlir tu ta chan tura kada